Maya paabak po ke kongan ang makiramdam karing radyo at manalbeking ke katamong online streaming. Pagmasusyan tayo kaniting aldo, ing Miyerkules de Rojo o Red Wednesday, meto nga aldoning panalangin para karing Kristiyanong mayayalipit, pauli ning karelang kasalpantayanan. Iyabetala naman kaniting misa, ring makatuking intensyon, para kingkebaitan ng Catherine Villago, Kurt Macy Sablan, at kingkaladwa ng Mary T. Lau. Ingkekatamong kapag masusyan, ning banal a Eucharistia, panimunaneng Reverend Father Joseph Mary D. Bacay, Kura Paroko ning Santo Niño Parish, Santo Niño City of San Fernando, Pampanga, at Station Administrator ning Radyo ning Archdiocese ning San Fernando. Abe-abe tayang ikantangeni,
ing dalit a pamuklat. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. King laguning pa, ang puring anak, ang puring Espiritu Santo. Amen. King lugod, grasya, at kapayapaan ng Ginoo manatili kapilanman kay kayo. At keko antimurin. Maya pa abak po kay kayungan. Maya payabak po among. Kaniting kapagpasusyan, nabayan tayo po ing mabilog as Santa Iglesia Katolika. Kaniti pong kapag masusyan ing Red Wednesday. Anong no, hanapin po ng kakatang introduction. Ing makisan metong tamo, makiyagom tamo, kareng ganaganang magkakasakit, malulupig at daranas persecution, paurin ni karelang kasalpantayanan at pamanoki king Ginoo. Manano na sana yung karelang alimbawa, maging metong yang inspirasyon para kay katamungan bangganita maging tunetang talapatuto para king Ginoo. Ginoong Yesus, ikang dinatang bantipunan mula rin bansa, king kapayapaan ng kayarianing Diyos, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoong Yesus, ikang dinatang bantipunan mula rin bansa, king kapayapaan ng kayarianing Diyos, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoong Yesus, ikang dinatang bantipunan mula rin bansa, king kapayapaan ng kayarianing Diyos, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluan na katamo, patawaran ka rin kakulangan tamo, tiyuli king biye alanganga. Amen. Panalangin tamo, o Diyos sa igpami, king emi lubusan natin dyan, kalingapan mo, buburian mo king ing banal akapulungan, makisan metong ya ka rin kasakitan ning anak mo. Pagkalam mo ipanigapumi, karing talasalpantaya, mo magkakasakit para king lagyo mo ing espiritu ning kapibabatan at lugod ban mayakit lang tune at tapat asaksi karing pangako mo king kapamilatan ng Ginoong Jesucristo ang anak mo ang mabibiyat magari kambe mo at ning banal espiritu metong muking panga Dios manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Daniel. Misan abengi, kinumbira na lang aring Belsasar, ding libong marangal a tao, king metong amaragul a bangketi, at miyabe-yabe lang miminom alak. Kabang miminom lo, inutos ng Belsasar ing idalaro keyo, ring ginto at pilak a kopa, at lulanan alak at sinsam ng Nebuchadnezzar, atatana karin king templo ning Jerusalem. Pepakwa na la ning ari baniya, ding marangal atawo, ding keyang asawa, at ding babaeng kasesena, makainom la kareting kasangkapan. Kanita mo rin ding gintong kopa, at lulanan alak, midalala arapana, at minum lang ang alak kareti, at pinurira la ding Diyos-Diyosan, amegawa king ginto, pilak, tangsu, bakal, dutong at batu. Kabudabud ing metong agamat ning tao, lintoya, at migmulayang sinulat king pader ning palasyo, nung makatangad ing sala ring sulu. Ikitne ning ari, kabang susulat ya iti, menimutlaya at binayang mitakutan ang gaking ginalgalya ring tudna.
Kanita delare i Daniel king arapan ning ari, at ngana ning ari keya. Ikapin i Daniel ing hudyong bihag, atiki ng tatako inyang ibat Yahuda. Abalitan ko king ing espiritu ring banal a Dios at tsukeka, at king atin kang belwan at kabyasnan. Abalitan ko king malyari mong ay biye kanako, ing makalihim dang kabaldugan at kamalinawan ding misteryo. Nung abasa mo iting makasulat, at asabi mo kanako ing kabaldugana, mipaimalanan kang purpura, misulod ya keka ing gintong kwintas ning dangalan king batal mo, at maging katlo ka karing ating upaya ning kayarian. Nga nang mekibat Daniel, eyo naku dirinan nanuman, ibiyayo na mo king aliwa. Basan ke makamal aari para kaya kayo iting makasulat king pader, at sabihan ko kaya kayo ing kabaldugana. Di napat kang laban king ginuning banwa, at dela mula ketiring kopa at lulanan ibat king kayang templo. Ika, ding marangal mong tao, ding kaya kayong asawa at ding babaying kaya kayong kasese, ginamit yula king pamaninom yung alak, at pinuri yula ring Diyos-Diyosan a megawa king ginto, pilak, tangsu, bakal, dutong at batu. Ding Diyos-Diyosan ay makaramdam, ampon alang balu nanuman. Dapot eme pe parangalan ing Diyos at tatalan king biemo, at mumugit king sablang daraptan mo. Itiya ing sangkan nung bakit tinubod nening Diyos, ing gamat ban isulat nala, reting amano king pader. Itiya ing misulat, mene, tekel, upharsin, at itiya ing kabalduganing mene. Binilang nala ning Diyos ding aldo ning kekang kayarian, at dininaneng kawakasan. Ing tekel, may timbang ka king timbangan at may yakit king kulang ka king timbang. Upharsin, mga pitna-pitnaya ing kekang kayarian, at miyabeya karing tao Media at Persia. Ing amano ning Gino, Salamat, King Diyos. paligayan yet parangalan manggaman kapilan, Paligayan yet parangalan, manggaman kapilan. paligayan yet parangalan manggaman, aldo at bulan, puryan yung Gino, puryan yet parangalan, angga king alanganga, Paligayan yet parangalan, manggaman kapilan. ikong batuin ning banwa, puryan yung Gino, puryan yet parangalan, angga king alanganga, Paligayan yet parangalan, manggaman kapilan. uran at tambun, puryan yung Gino, puryan yet parangalan, angga king alanganga, Paligayan yet parangalan, manggaman kapilan. ikong sablang angin amasikan, puryan yung Gino, puryan yet parangalan, angga king alanganga, Paligayan yet parangalan, manggaman kapilan. api at pali, puryan yung Gino, puryan yet parangalan, angga king alanganga, Paligayan yet parangalan, manggaman kapilan. dimla at pali, puryan yung Gino, puryan yet parangalan, angga king alanganga, Paligayan yet parangalan, manggaman kapilan. Parangalan taya ing mayap a balita. Manatili kaya kayo. At keka antimurin. Pamamasang iba at king maya pabalita at pangkang San Lucas. Ligaya keka o Gino. Jesus nga na karing kayang alagad, pandak-panda kayo at ligaligan. Idala na kayo karing sinagoga, banlitisan at ipasukul. King uli ko, yarap da kayo karing ari at gobernador. Itiya ang maging masanting yung pamakita, gunban mo niya patutu,
tungkol kanako. Ipanatag yu ing lubyu. Eko pa'y balisa no makanano yung ipagdepensa ing kong sarili. Uling ako, di nanda kayong kabyasnan. At tamanong na agyong lamanan o tutulan ning ninuman karing kong kasalang. Agyang ding pengariyo, kapatad, kamag-anak at kakaluguran, ipanganyayara kayo at ipapatedala ring mapilan kayo. Pikasaman da kayo uli ko, datot metong man king buwak yu, alang mamating. Magpakatatag kayo, uling king kong kapibabatan, karinyo kamtan ing kaligtasan. Kapatading maya pabalita, ning kekatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Pasibay po, maya pa abak kayo nga, makuyan mo po, uling medyo may back-to-back po king misa, ngayon aldo ngayon ni. At malo yung daylan, yapin na akong atsuken ni king arap na po. Anyway, siguro po few reflections regarding ining Red Wednesday, no? Puto marakal kaya katam sabihin na, Among, this is not our situation here. Alata mo pong bala mo yung konteksto tamo Kenny, since the Catholic faith, no, is the religion or the faith of the majority, kareng Pilipino, alabo itang persecution, no, itang lalong-lalo na retang violent ways in which talagang mapapersecute la po ring yayaliwang Kristyano king mabilog kaya to, no? I think over 250 million Christians and Catholics na po o ini kanuing sitwasyon da. Pero diyang etamo po sitwasyon ng makanyan tang mapupugutan na batal o naninaing kakatamong buntok makanyan yung nengkay mamasaker dala manampo wala makanyan. Pero I think as part of the body of Christ, o ini po ing meto nga patune na talagang we are in solidarity with our persecuted brothers and sisters in the faith na po. At siguro po ing meto nga para kanako ing importanteng question Kenny. Whether it be keng violent sitwasyon na makanita o keng kakatamo, because we are all called to become witnesses for the faith. Karela po blood, yapin maka-red tamo, at dapat may sulot ng red ngayon. Pero atin mo naman sa thing as a white martyrdom, no? Yapin itang aldoldo, makanano tayong biyaya ng kasalpantayanan, aldoldo makanano tayong maging talapatutu, kaya katamong kayawsan bilang Kristiyano, no? So, ing martyrdom po, it's all about witnessing. Itamongan, we are all called to become martyrs in our own small way. At siguro po yung question niya pinini, what should sustain us kening pami patutungay? Kasi masakit po talaga. Masakit yung pami patutu keng kasalpantayanan, keng relasyon tamo keng apong gino. But what will sustain us po along the lines of our life as martyrs supposedly? Ating ko po nga basang metong nga text sana, anay kasanting. God did not promise, did not promise us, did not promise an easy journey but a safe arrival. Na po nga ko ni nga pong ginong maging mayan, malalagawa nga ning gana-gana. And that is very true. Ninuwari nga magkakasakit kaya katamo kaya ni king iyato ngay ni, atintangan pong dake keng kasakitan ng Kristo. Nano maning sitwasyon kabilyan tamo, we cannot do away with the cross. Waling o yan yung biyeta mo bilang Kristiyano. So it will be very difficult, and yet, nano po yung panghawakan, what will sustain us? Potang masakit yung biye, masakit yung pamipatutu. Palagi ako po itang number 1 o ini po. Ating yang pengako yung nga pong gino. Or any rin panghawakan tamo. Itang kapanaligan, no, our faith that God will fulfill His promise. Nano po yung pengako na naman nga pong gino? Well, keng gospel tamo ngayon very clear. Yung kayang pengako. Masakit yung pambaglakbe. Our journey will not be an easy one. But, yung pangako na po, kaya be tayo.
nakatalakwan. That's why He will provide the means. Sana po kene. Nung makanano yung ipagdepende kaya kong sarili, dinanda kayong kabiasnan, nag yung labanan, ding nino man nakasalangyo. At o ini po, pati pengari, kapatad, kamag-anak, kakaluguran, nung i-abandon da kayo. Ring aliway, papatedala na ring mapilan kaya. Pero ako, dako lakwan. Wow. O ini po yung panghawakan tamo. God will be with us and He will provide the means. Kailangan tamo po matibe, kapanaligan. And I think this is what is sustaining a lot of our persecuted Christians. Itang matibe ang kapanaligan na no lakwan ning apong Ginoo. Yan ang kay po tapong we feel alone. Bala mo, ita mo magdilidili. No. Po totoo ito. Siguro nang kay miminata mo kasalpantayanan. Because God knows everything. He is always here with us. Yung kailangan tamo mo po itang manalig tamo, salpantaya tamong nakatamo lakwan. Because He knows what we are undergoing through. At pangadwa, inimpong metong ng pangako. And this is our hope. So faith, hope. Ano po? O rin rin mag-sustain kaya katamo. Ano po yung hope niya mo? Itang pag-asa, kapanayan na in Diyos, o ini po. Kay ba't naning ke, katamo masakit journey ke, niya pinana, safe arrival. At tintang masayang parasan. O ito yung pangako na. In Matthew 5:10, balo tala po rin Beatitudes. Metong yakarening, blessed are they who are persecuted for righteousness' sake. For theirs is the kingdom of heaven. O ito pala yung mana. O ito pala itang arrival. And we should not lose sight of that. Po, ating banuang makapanaya, karetang anapin ng Ginoo, matatag. Karetang mapibabata. Ila ka nung bandan tauling kamtanda ing kaligtasan. O ito po, yan dapat, ang yamang very discouraging, frustrating, na naman po'y mabayat, mumunan dili kasalpantayanan, nakatamulakwan ng Diyos. Na naman yung malyari, masakit man. At pangadwa, itang kekatang kapanayan, that we will have a safe arrival. At inyang makapanayang, ablasing Diyos, karetang may natiling tapat kaya. Over and above the evil that is happening in our world today. Nang kaya po, rin adiwa, milalako wala pag-asa. Ay, ut karakala karokan, karakala maroka, malalyare, all around us. Pero katamo po migagana ka. God is more powerful than any evil things happening around us today. Huling tandaan tamo po, at the end of our life and at the end of this world, evil will not triumph over good. Always God will be victorious. At o yan yung panghawa. Kasi kaya tayo. God is with us in our fight against evil and sin. Ini pong first reading, diyan kakabaya po yung mamili ko, makanya niya. Daniel, ining anay kasanting ining story nga ini. Kasi may mayagpaglapin din pong pagano, iniping hari kini katang first reading. Mamayagpag yaw, pandantauli, ining aring Belsasar. Uning ating sinulat kayong wall. Nabalong interpret. May garugan niya. Papayawas na yung Daniel, makasukul niya. Ining Daniel ay ining propeta, talagang lawen niya po, talagang Red Wednesday ini. Talagang makasadya yung mate. Pero anyway, in-interpret ining makasulat kayong pader. Ining mene, teke, lana, harsin. At nano po yung makasulat, interpretasyon, darening at lungamanong arene. Metong yamu, balam sabihan na ning propeta kayong aring Belsasar, Olimpin, they desecrated, rene pong holy vessel sa ginamit na kayong pamaninum da, pamagsayada. Nano sinabi na Daniel, na balam mo summarize na yan po, nabibilang na ang araw mo. Nabibilang na ang kaharian mo. O ini po, that good will always triumph.
Na po. Oreni po rin panghawakan tamo, nanumaning kasakitan tamo, oreni rin mamiyasa ng sikanan tetagan kaya katamo. And let us continue to pray for our persecuted brothers and sisters in the Lord, na sana po manatili la ketang firmness, ketang karelang the strength of our faith. At sana, emo po pangadi, emo po materiala baging supportan tamo karela, in solidarity po, siguro, pakyapusan tala naman. Itang masanting dang halimbawa, yang gawan tamo mo naman. Waling itamo, mata-challenge tamo kay marakalabagi. Pero sana etala ko compromise din kay katamong Christian principles and values. Maging matatag, mapibabata tamo bilang talapatutunang Kristo, bangking katatawdian, kamtan tamo, in kayang kaligtasan. Amen. Kapatad, manalangin tang taimtim, baning Diyos, itugtog na in kayang kanwanan, king banal na kapulungan, at king kekatamong bansa. At nga natapong manalangin, Gino, panuwanan me, in kekang balayan. Itangan po. Gino, panuwanan me, ingke kang balayan. Para karing meto kapulungan ning Diyos, agad ne sanang adala, king marayong aslagan ing mensahi king kalayan, at kaligtasan kang Kristo, ipanalangin taking Gino. Gino, panuwanan me, in kekang balayan. Para karing mamuntukan tamo king kasalpantayanan, pepalablaban ning Espiritu ning Diyos, ipakit da sake katamo, no makananutang asane, ing katarungan panlipunan, ating tunay lugod Kristiyano, ipanalangin taking Ginoo. Gino, panuwanan me, in kekang balayan. Para karing pamuntok tamong pambansa, ilas sana, kalupa ring pambansa tang bayani, makasadyalang idaunda ing karelang biye, para king kalayan, ding karelang sasakupan, ipanalangin taking Ginoo. Gino, panuwanan me, in kekang balayan. Para ke katangan makatipon keti, atalastastas sana, king ing katimawan datang kapamilatan namo, ning pamagmalasakit, ring ke katang pamuntok politikal, nunemo munang dili, ibat ka ring ke katang sarili, kapamilatan ning pamiraketa, karing aliwa, king sablang mayap, ipanalangin taking Ginoo. Gino, panuwanan me, in kekang balayan. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan at ring sarili tang kapagnasan, ring kapagnasan da ring sablang makayantabe kaniting kaorasan, ring kapagnasan aparalada, ring ke katamong talapakiramdam king radyo at talapanalbeking online streaming, karing miyayaliwang programa ning ke katamong radyo, at ring makapasubali ng kapagnasan ning radyo ning ke katamong arkidiocesis, iyulino sana, king kayaryanang maligaya, ring kapatad tamong meyango na biye, ipanalangin taking Ginoo. Gino, panuwanan me, in kekang balayan. O igpang at subanwa, baligdan me, mipnong lugod at pakaluloy ng kekeng bansa, ay naus mo, king kasalpantayanan Kristiyano. Ipaglawalo mo, king sablang panganib, palulutan mo kami, king kekeng kasalpantayanan. At mitatambayan at alakad miya in kekeng bansa, king katuliran lugod at kapayapan ditiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Dalit tamo po para king pamagsadya karing ayin.
Manalangin kayo, kapatid, bani kay katamong daon, matanggap ya, arapan na ning Diyos, sigpang mayupayang totoo. Tanggapanes sana ning Ginoo iting dawon karing gamat mo, king ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Tanggapan mula, ipanika pumio, Ginoo, rin panalangin na tayo na sakripisyo, iyang pangmiking kapakumbaban, at ipagkalam mo king ding magdusa, pauli na ning nalipit, pauli na namo ning karelang katapatan, king kasuywan, keka, ing mitutula lasanang makisan metong king sakrifisyo ng Kristong anak mo, lagyong atalastas da sana, king ding lagyura, makasulat nala, king banwa, kagum, ding mepili. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginoming. Amen. Ing ginumanatili ake kayo, At keka antimurin. iyat na ayo rin pusuyo. Makayat na nala king Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginutamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunay pin, karapat dapat at matulid ang purian ampon pasalamatan na ka, kapilan man ampon, nukarin man o Diyos, malugod ampon makanaka. Kukupas sing lugod mo, kayong kapamilataning maya pabalita, apenaral ning anak mo, pibuklod-buklod mo la ring tao, iba't karing miyayaliwang lahi, king metong mong kapulungan. Pasulungan me ing kapulungan mo, king kapamilataning upaya ning espiritu mo, ban pisan metong nga nalaring sa anak mo, king metong mong aptas. Babiyayang patutu, king alanganggang lugod mo, pasik na nga na ing kapanayan be, tanda niya mo naman tune, ning alanganggang tipan na pengako, ampon tiparan mo, king kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Babiyayang patutu, king alanganggang mulugod, pasik na nga na, ing kapanayan be, tanda niya mo namang tune, ning alanganggang tipan apengako ampon tiparan mo. King kapamilatan ng Kristo. Ulinita, kambiyan sa Blancoro, narimbanwa, daralit mi kay kaligay lang tuknang ngaming ang kakanta. Banal, banal, banal ing Ginoo, Diyos sa mayupaya. Mipnuying banwa, mipnuying yato, kingke kang ligaya. O sana, king kakatas-katasan. O sana, king kakatas-katasan. Naanwan nga indaratan, king lagyuning Ginoo. Naanwan nga indaratan, king lagyuning Ginoo. O sana, king kakatas-katasan. O sana, king kakatas-katasan. King kakatas-katasan. Ikaping ining banalo ay pai kayong sibol ning sablang kabanalan. Ulinita, ipaniga pumi. Itugtog may ng espiritu mo, anting titipang ambun, karetingain mi, ban pabalanan mula, at para kay kami gawan mulang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi panganyayaya. At bayo na kusang lub, dinaw ning biyena, kipamaylasan pong kamatayan na kingwaning tinape, pepasalamatan na kat pinuri, piraso na ing tinape, dinwang na iti, karing kayang disiplo at ngana. Kunan niya iti, ikayungan at kanan niya, uling itiya, ing kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan, kingwaning kalis, pasibayan pe pasalamat keka at pinuri na ka, dinwang na iti, karing kayang disiplo at ngana. Kuanan niya iti ikongan at minum ko kayo kaniti. Uling iti yung kalis ng kanakundaya. Ing daya ning bayo at talanganggang tipan.
Ami bubu para kaya kayo pong para karing sablang tauban kanita, mi patawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. 긴 kamatayan mo, linupit mo ang kamatayan mo. King pangasubli lumapit, sibli mo'y pielo. Inyagini ganakan mi o ikpa o mababakaluling ikpa ing kamatayan ng po ng pangasubli ng mebye, daraon mi akeka iting tinapin ng biye ang po ing kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, impepalyarian mo kaming matampang talakad, harapan mo ban sumuyo keka. Ikami ngansa na mi sulu-sulu king katawan ng pondaya ng Kristo, tipunan na kami nganti mong metong ning banal espiritu. Kanakan mewig pa, ing banal na kapulungan mo ang makalaganap king meto yatu. Ban mi ganap kilugod, kami ng kaming Santo Papa, i Francisco, i Florentino, ing kaming Arsobispo, i Pasiano, ing kaming Obispo emerito, ding sablang pari ang pon, diakono at ding sablang susuyo, king kapulungan mo. Kanakan mula naman, ding kapatad mi, aminuna ng pepaynawa, king pihong kapanayan, ding ning pangasubling mebye. Idala mula at ding sablang mayang na king pakalulumuke tang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kay gawan mo kami ngan, karapat dapat magkamit king biye alanganga. Ban kambe ng Juan a Birhen Maria, induling Diyos. Kambe ng San Jose ing esposo na. Kambe rin wal mong apostol, ding ke kang martir, kambe ring sablang banal. Ami biye kalugod-lugod keka, king keka baning panahon. Apurian ang pon apilagayanda ka sana, king kapamilatan ng Yeso Kristong anak mo. King kapamilatan na kambena ampon kayo, kagum ni Banal Espiritu, sablang parangal ang poligaya kaya kawa Diyos, manggaman king alangangam. Amen. Anting meto nga balayaning Diyos, sabi-abi tayo ngayon idaliting panalangin, at tiro na kaya katamo ning Ginom. Ipatawad mo ke kami ring salami ke ka
Pagpus mo kami king sablang marok, kuwaig pa, malugod mong ipagkaluming kapayapan king panahon mi. Ban king panahon mo, ban king kasaupan, ning pakalulumo, mitimawa kaming parati, king pamanalipan, king kasalanan. May kabyus kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan, ampon, pagsadyan mi, impanyatan ng mipnong ligaya, nin talapangabos mo, i Hesu Kristo. Uling keka, inkayaryan at inkayupayan, amponing ligaya, manggaman king alananga. O Diyos, sa igpami, ing ginuming Hesu Kristo, sinabi na, karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. Emo sana babalikdan ding kay kaming kakulangan. Ngunit pansinan mo ing kasalpantayanan, ning banalakapulungan mo at pamayapan ng pong pisan metungan me, agpang king kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapaning Ginoo manatili kapilanman kay kayo. At keka, antimurin. Ipameta mo ngeni, dakita mo po ing lugod at kapayapaan ng Kristo. Peace be with you po kay kayo. Kapayapaan po. Cordero ning Diyos, aminalako, king kasalanan yato. Pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami. Cordero ning Diyos, amilalako, king kasalanan yato. Pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami. Cordero ning Diyos, aminalako, king kasalanan yato. Ibiyem mo kay kami, ibiyem mo kay kami, ibiyem mo kay kami, ing kapayapan. Ibiyem mo kay kami, ibiyem mo kay kami, ibiyem mo kay kami, ing kapayapan. Ibiyem mo ing kapayapan. Nyoy Jesus, ing Kordero ning Dios, ing panibatanan ning tune sikanan at tetagan busal na ning kakatang kasakitan at kaligaligan. Nuwantangin itang sablang tanggap kayo, kaniting banal na komunyon. Ginoo, kumatampang tanggap keka, dapat iagkas miyang amano mo, kumayap na ako. Katandang Kristo, sa sadnakatan sa nagimbiye, alanganga. Amen. Bawat isa'y iaalay
sa Diyos at bayan kong mahal, sa sanggalang inyong dangal. Isugo mo kahit saan, hamakin man ako't saktan, dalangin ko'y maging tapat. Pag-ibig mo ay sasapat, sanlibo man aking buhay, sanlibo ring iaalay, sanlibo kong kamatayan, sa palad mo Para karing makiramdam karing radyo at manalbeking online streaming, makatanggap communion king physical aparalan, abayan da kayo ngeni king pamangadi, kaniting dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsyuka, king kabanal-banalan as sakramento, kaluguran da ka may git king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapat pauli na ning ngening penandit, era ka atanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko, kakaulanda ka, bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana ipaintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Manalangin tamo. King kapamilatan iting sakramento o Ginoo, patibayan mula, King katutuan ring talasuyo mo, at ipagkalam mo ka ring sa salpantayang tapat keka. Ang eni daralan, dusa at kasakitan. Ingatok yan de sana, inganak mo, King pamamusan ka ring krusda, King sablang kapagsubukan, daralanda. Makyabe lang ligaya, King lagyura, antimong makaibela sanang ligaya, King lagyura, antimong Kristiyano at bininyagan. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At keka antimurin. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuwing igpa. Ing anak ating banala Espiritu. Amen. At daon taning misang umena kong eni king lugod at sikanan amani batan king Diyos. Salamat, King Diyos.